Kublai iti baro. Dengan ngawai iti syakani kejihikai. Alors, ke grammar of TurtleScript ke KTurtle. Hakani kejihikai sa pulai syapang. Grammar jangka script but if else condition. Pan record ia kini kejihikai yang pendan kam dekat Ubuntu Linux OS version kat 8.0 KTurtle version 0.5.v beta. Athara ka kilaton khandiat kijingtip syapang ke KTurtle. Lada em ya kejihikai baide sengabah bandej ke website jongi. Tongin play ya ke KTurtle application batama. Nyan haka dash home ka search bar type KTurtle. Click ke KTurtle icon. Nilaro ban play ke KTurtle daga bapandan kam daga terminal. Nyan control all bati angkat lang ban play ke terminal. Type KTurtle bat nyan enter ban play ke KTurtle application. Tongin page nangkong ya ke TurtleScript. TurtleScript ade programming language. Kadang bonjai contain bat ki sambal pandan kam daga banta ga bonjai ki jingtmo. Kapta ya ke turtle ke iban le. Grammar of TurtleScript ka KTurtle ka kantup ya ki comments, commands, numbers, strings, variables, bat boolean values. Mentang in page hangno banbo ya ki number. Numbers la banbo haki mathematical operators, comparison operators, bat variables. And zoom nipen he yakidak jangka program khnang banyo ibha. Nangkong tongin page yaki variables. Variables kidi contain sedang $sign kum kanuksa $a. Yaki variables apanthaba hakirong purple. Daga papandan kam daga assignment equal to la aya ka variable yaka content ni jingdon jangka. Ki variables kilaban don in numbers $a equal to 100. Strings $a equal to hello and boolean values kibade the amde $a equal to true. Variable kibo yaki content hado bagi program ki pendep yaki execution dan hado bikin dasha ani bo shagi vepat. Bumkan nuksa page bahai ki code. Tongin type $a equal to 2004. $b equal to 25. Print $a plus $b. Variable a la the value 2004. Variable b la the value 25. Print command ka hukum ya ka turtle banthok ato kani hakanwa. Print command ka shim ya ki number pa string kum ka input. Print $a plus $b ka hukum ya ka turtle ban khinlang ya ki atli ki value at pani ya ki hakanwa. Tongin run ya ka code haka jing set ka paslo ni tuna. Value 2029 la pani hakanwa. Kababot tongin ya page ya ki mathematical operators. Mathematical operators ki kantup addition, subtraction, multiplication, bat division. Dan penkhoi neveng ya kani ka code na ka editor bat type clear command bat run ban penkhoi ya canvas. Ladan lapa ya ka program ka text editor. Dan batai ki code manta. Reset command ka bo ya ka turtle shaka default shaka canvas size 200,200 ka panchna ya ka pankyang bat jingjrong jong canvas shaka aspa pixels man la kawai pakawai. Value 1 plus 1 la shaka variable $add. Value 20 minus 5 la shaka variable $subtract. Value 15 into 2 la shaka variable $multiply. 30 by 30 la shaka variable $divide. Go 10, 10 ka hukum ya ka turtle panlej shipau pixels shaka diang jong ka canvas bat shipau pixels na shalaw jong ka canvas. Print command ka pani ya ki variable haka canvas. And copy ya ki code na ka text editor paste ya ka
haka KTurtle editor pensange sifang ya kejingkai wa tho ya ka program hapo KTurtle editor teng biang ya kejingkai adin balade pantai ya ka program tong inyan haka run button pan run ya ka program ki command ki balasha execute wa panthaba ya ki haka editor turtle kapani ya ki value ka canvas haki jaga pada thik tungin shim ya ka nuksa ka basuk wa pandan kam ya ka comparison operator pan khoi ya kini ki code na ka editor wa type clear command and run pan khoi ya ka canvas and zoom ni pan hai ya ka program text khnang ban yo ibha tungin type $answer equal to 10 greater than 3 print $answer Ani yo shipau la yenuja wat ulai taka greater than operator kajingmi nakani kajingi nuja ka boolean value true ka bo haka variable answer kat ya ka value true la pani haka canvas tungin run yaki code manta turtle ka pani boolean value true haka canvas manta tungin pe kumno ki string ki tray kam hakani ka application string laban bo yaki haki variables kum ki number string anam la man pundan kam yaki haki mathematical lani comparison operators yaki string la panthaba haka rongsa KTurtle ka itho yo line hapo ki double quotes kum ka string an pan khoi yakani ka code na ka editor type clear command but run pan khoi yak canvas manta ngan batai shapang ki boolean values ki don tang artali ki boolean values true but false kum kanuksa tungin tho ki code $answer equal to 7 less than 5 print $answer boolean value false la aisha ka variable $answer namar ba hunyo ukham hai hunyo san tungin run yaki code manta turtle kapani boolean value false haka canvas ba both tungin ye pule shapang ka if else condition ka if else condition la execute tang lada ki boolean value ki khain true ka else condition la execute tang lada ka if else condition ka de false nan pan khoi yakani ka code na ka editor type clear command or run pan khoi ya ka canvas la dan la pa ka code ka text file kani ka code ka user yaki number sao san pathanriu patani yaki resort karkum baki long haka canvas nan copy yaki code na ka text editor pat paste yaka haka KTurtle editor pan sange shipang yaka jingkai pat type yaka program haka KTurtle editor jongpi teng biang yaka jingkai adin balade pantai yaka program tongin run yaki code manta ka turtle kala user yaki value sao pat san balapani yaka result bao sao ulong barit wan yohanrio haka canvas takaning la poi shik pokut jongkani ki jingkai ban batai langkot akani ki jingkai ila pule shapang grammar jongka turtle script but if else condition manta shak banta jongka assignment wat ni khen yaki jingkhen taka popunan kam daka if else condition mathematical but comparison operators pani yaka result taka popunan kam daka print but go commands ban khen ni wat yaki assignment Ujit kinu ki southly ki number multiply yaki r set jong kinu ki number ye user yaki result nejing me to padan kam daka comparison operators ini baro ki r result nejing me pani yaka result ba hai shabdeng jong canvas ila panjit kanu ka equation ka thiman
Page ke video badan hakani ke URL. Kebatai lengkot ke spoken tutorial project ada pimdani ke internet ke website hilaban download sa page. Spoken tutorial project team ke penlong yaki workshops kang ba ke spoken tutorial. I certificate yakito bapa sa online test. Yaki cingtip bakhambnya ngaba bantho sha contact@spoken-tutorial.org. Spoken tutorial project kade ke bantar jong ke talk to a teacher project. Takashan yaka taka national mission on education yang baga ICT MHRD Soccer India. Kampun ki jingtip kalau kani ke mission kidon hakani ke link. Adopt yakani ke jingkai thaulat miki Meghalaya. Signing off. Kublai bapila esnola.